Komedija u školi zmajeva. U dalekom kraljevstvu živjeli su zmajevi koji su išli u školu baš kao i deca. Ta škola se zvala Škola zmajeva i vodila ju je stara i mudra zmajica po imenu Zmajka Mila. U ovoj školi mladi zmajevi su učili kako da lete, dišu vatru i rješavaju probleme. Dva najbolja prijatelja, Zmaj Duško i Zmajica Lili, obožavali su školu, ali su uvijek upadali u smešne situacije. Jednog dana, Zmajka Mila je odlučila da im održi lekciju o važnosti prijateljstva i timskog rada. Danas ćete svi zajedno raditi na specijalnom zadatku, rekla je Zmajka Mila. Morate naći skriveno blago koje se nalazi negdje u školi. Duško i Lili su se odmah bacili na posao. Prvi trag ih je vodio do velike biblioteke u školi. Dok su tražili tragove, Duško je slučajno zakačio veliki globus svojim repom i globus je počeo da se kotrlja niz stepenice. Svi zmajevi su trčali za globusom, smejući se usput. Kada su konačno zaustavili globus, Lili je primetila papir koji je ispao iz globusa. Na papiru je pisalo: pronađite mjesto gdje zmajevi uče da lete. Duško i Lili su odmah krenuli prema učionici za letenje. U učionici za letenje zmajevi su vežbali svoje veštine. Duško i Lili su počeli tražiti sljedeći trag. Dok su tražili, Duško je pokušao da izvede akrobatski let, ali se sapleo o svoje sopstvene krila i pao u bazen s vodom. Svi zmajevi su se smejali, uključujući i Duška. Lili je pronašla sljedeći trag na dnu bazena. Na papiru je pisalo: potražite mjesto gdje zmajevi jedu. Duško i Lili su krenuli prema školskoj kantini, još uvijek se smejući zbog Duškove nezgode. U kantini, zmajevi su se pripremali za ručak. Duško i Lili su pažljivo tražili trag. Duško je slučajno srušio veliki lonac s čorbom i čorba se razlila po podu. Svi zmajevi su se klizali po čorbi, smejući se i zabavljajući. Lili je pronašla papir ispod stola. Na njemu je pisalo: potražite blago tamo gdje zmajevi spavaju. Duško i Lili su krenuli prema spavaonici, pokušavajući da ne padnu u novu smešnu situaciju. U spavaonici, Duško i Lili su pretražili svaki krevet i svaki kutak. Na kraju, Lili je pronašla mali sanduk ispod svog kreveta. U sanduku je bilo puno šarenih kamenčića i pismo od Zmajke Mile. Pismo je glasilo: dragi zmajevi, blago koje ste pronašli je simbol vašeg prijateljstva i timskog rada. Uvijek se sjećajte da je najvažnije da radite zajedno i da se smijete zajedno. Duško i Lili su shvatili važnost lekcije. Iako su imali mnogo smešnih nezgoda, naučili su da je rad sa prijateljima i smijeh ono što čini svaku avanturu posebnom. Zaključak: Duško i Lili su naučili da je prijateljstvo najvrednije blago. Kroz smijeh i zajednički rad, svaka avantura postaje nezaboravna. Ova priča ih je naučila vrednosti timskog rada, prijateljstva i radosti u svakodnevnim situacijama.